Thengio muno ndi ndirakunyita na njira iria yagiriire ndi guku mwena wa kaunti ya Mombatha kana Gicua-ini na umuthe ari miaka 15 kuma riria twagiire na gatiba njeru ni tugukorwo tukiaraniria na amwe a aikari a kaunti ino ya Mombatha nigetha tumenye uge wao iguru ria miaka ino 15 ya gatiba njeru tumenye kana kuri undu omonete thabari-ini ino ya gatiba koguo tugukorwo tukinyitanira na amwe aikari a kaunti ino ya Mombatha nigetha magitwire uge wao iguru rigie miaka 15 ya gatiba njeru ukahaha ugutwira ritwa riaku ucoke utwire miaka ino 15 ya gatiba njeru ringi wewe umionete atia. Thengiu muno. Ritwa njitagwo Charles Maina kana Gitunga wa Maina aria makinjui muno gwenda kuga atiriri devolution, it was revolution of funds, that means by the way katiba yari njega muno no ati uria devolvire corruption no turore tuone ta county iria ciari thutha nicio ciatanjetetio ciete kugukira kiuchumi ta northeastern frontier na mwena wa Turukana na kura kungi guku kwari thutha muno no ngirora kuma hindi ya njire andu acio makoma marokatagirwo mbeca iria nyingi muno na Mombatha na Nairobi niwe iheagwo mbia iria nyingi muno no ngirora mbeca iria nuko ya andu especially Mombatha ni kaunti kanini muno ita Murang'a maita matatu ita Murang'a yani ita tugere Mombatha no kilomita matatu ni hinge kaunti ya Murang'a kana ya Nyeri no rakora iyo ni raheo mbia nyingi Murang'a na Nyeri nyitithanitio na guku niko maragwo tambia iria nyingi muno by the way license kana revenue rekora kutaguku iguru muno no gutiri development wekaga ha maritwa njitagwo Henry wa Nyoike na ndi muikari wa Mombatha no gwitu county nyumite Murang'a reke njuge katiba iria twinayo ni katiba njega muno tondu ni aturutire moko-ini ma kuhoya na ikihota kuharurukia mbeca kuma iguru cigeikuruka kuria thi no riu ri thina uria turi naguo ni moko maria mbeca icio cigwaga thiini wamo ni kuringana ni ma muici kana mukora kana ni ma mundu uria amenya uria areka mundu wendete andu. Marieto makwa mbetagwo Kenyua Kigoro, Secretary General wa Gema Mombasa County. Uria ningienda kuga undu wa mbere ni ati thue katiba te njoku no tutikoragwo na atongoria kira tukorwa twina kio ni athani na bandu bonthe bangigakorwo athani bo makoragwo te atongoria wana ene nthi kana andu a bururi wana mangeria gwikatha matingikanda kuthie na mbere. Katiba ino iri kuo njeru ya 2010 tikwirambiririe 2010 ino katiba yambiririe 1990s ikiburanirwa ni andu na andu mengi muno magikua mundu ta mundu gwetwa Orengo Gitovu Imanyara Paulo Mwite akina Wamarwa maitaga young tag tukivuranira katiba ino igioka gutwika ne atwika ne tukona katiba ya 2010 na katiba ya 2010 ugu andu marona tukoya umire bandu bavuthu kwari na kindu getagwo IPPG interparliamentary groups cia undetwo ni undu wa kanu niguo tukane gukwa twina katiba ino but kindu kia mbere kia tungienda kuga ni tukoretwo twina tongoria airi magatongoretie bururi wega tondu ngithita mutongoria wa bururi wetagwo Mwai wa Kibaki mutongoria ucio atongoririe bururi uyu ena katiba ya kanu na tondu ari mutongoria ndari mwathani katiba ya kanu yari njoku muno no akandire kurete maundu mengi muno tutathe tukithetie katiba ino ya 2010 na tukiona ta already tatu akwa the new constitution which was not true. Koguo kindu kia tungienda kuga ni ati katiba ino implementers of the constitution ni mo tutari namo kindu kia twina mo ni athani. Thank you muno ni wakigwa uge wa aikari a kaunti ino ya Mombatha magithii na mbere na kuga ati gatiba ni njega biu no kindu kiria kina thina ni andu aria me wathani-ini aria akurutithia kana agutigirira gatiba ino ni aruta wira. Koguo kuma guku kaunti ya Mombatha Gicua-ini ni ndire na mangi gucokia mwaro na kuri we studio kuma guku Gicua-ini ni njitagwo Francis Madi.